boy. Oh, man. Mensen. Ik ben zo terug, ja. Ik ga even wat nemen. Odi mensen, sorry voor even mijn logo tek chiwatra even mensen met baro di met tako di na nefa tata. Fobia gado kovo fu kovo chima cabra fu cabra profe. Mi piki fu gro, mi piki fu busi, mi piki fu liba. Mi piki fu loktu, mi piki fu sabana, e baho di hini wan bigi sama salontu, e me baho di juwala mala di tekateng, anga de kovo fu nu de teng, fu chaluko fu acha program Akomfo na wisani. Mensen brada ngasa, lobby wang, wala mala sa dalontu, sa kon. Mensen mi lop draai tabi stuur weer, lop do stil top, aso video. Me baru grani, me juwala les peki van anatata. Me baru orita serana kondre ta Europa. Me bares mana serana dape. Sa fit kofik sa siki awala malalape. Des mara para nikeri saramaka brokopondo. Koroni wageninga boven brokopondo. Kauna wala malalape. Delas malatap sei we baru wan biyo di tiri tapa de disi. Asonde bakana disi e mi abe boom 14. Wat atekwe? No, tira 15 of shibam. 15 november 2020 mensen. Egwe. Brasa ateng egwe. Sane pesala. En dan met bales maar op even bigo door des maar op naar Holland. België. Engeland. Frankrijk. Frans-Guyana. Wallas maar op met barodi. Na in Amsterdam, Rotterdam, Lelystad, Zwolle dape. De familie van de Ver, Odi. Wallamala san tekateng, yang ada mana Lelystad, Utrecht, Lelystad, yang ada stad, na iola da bebe baru wabigodi. Respeki yang asa kafasi yang ada mana na pari dape, boyo, melos da pang ada pikir Odi, en da me bades ma bra België, Odi, bra Orlando dape, nanga Kevin, nanga Patrick, Odi, Allah wala dape san mino karning. Me baru wa oditire ta paso de bagara ditire. Aye srivi wa kirvi baka. Mano srivi aye sa aye flow. Maar mensen, me versteren als mensen bij 4 jaar zo in de afgelopen dagen. Me versteren misa bu presidio jopo, seki alasani, so do me jiwa bigi deifa sanati. En despensa lobby wana also san abi de wan san da atoso of an oso san sudangan kofik. De bradanga staf mi dape na Holland, na Rotterdam dape. San asikinak ding. Unyang udringi, tekabita, unyang ajinja, udusa umusudu. Wan dape na Rotterdam ama de hebi miko yere. En misabi wan tu brada anga sasa san abi na asikirisi. Uko esesi betre unos dos don tumsi. Inu bedi meka swetu srefi meka siki mopo uit steam. Verstaan? Mina afur ervaren ang asanati ma de uwansa ab ervaren usafa asande. En u ji aboskopu na ji de trawasan. No sabi te asiki wakadro. Foterisma fasiki bede. Unusan sa asiki. U mekisma sabi fa def en sa efsanga yo. Want so te sons ma esiki ma de no sab dat na dati ekisi. Maar lekker brada sisa uwansa pesa asikirisi uji boskopu godoro ji de trawasan no sabi furu fu asikirisi want asikirisi ta ngoro ta furu en nu de broko da intapa ye gron ta pujana americana
E brokala de furu. Maar ja. Dati. En dan me kondele ala desma de lobby wang. Sa last dem lobby wang. In Akomfo. Brada mundo. Regi. Reiki. Wala mala pe na tata. Sa last lobby wang me kondele ru ala mala anga afalis fu de lobby wang fu nu brada. Respecti granga saka fasi mensam. So, brada sisa. Dan tide wo taki abra. Saif sate wang konfo ay bar na yu koko. Bika wa brada aksmatorisi. Abra aksmi wa tusani. Emi go luku restan sabra aksmi mo go luku eifam. Sabra aksmi. Ma brada sisa. E wa wasafu aksmi no de tide. O potenta pa asani da mikashi da mika of sen wa ap kon dimi da mika tak abra kada wa chinsan fu aksimi u ka aksimi no de en bra sisa usa se mi walosani minoria ke tap alamala tap on tu dat side a rock of me en mek elate ni tu me roko 60 one wiki 6 dagen me roko tra maar ama suite mi ko organiseer even ko dukufa alasan ode minoro ko dum sit ala day maar sa heeft sa de druk bezig die do dat het sa maar kom ik op de telefoon die ze even arok op de telefoon maar no ja kom ik op even nou maar lek van mi take me piki wala mala rustig strafi me kon en mo halen de achterstand sami abena unu anga de luku sami akot junu me probeer dwing door de week me weri echte maar me doe sana na tata en me doe wis me weri mo par wan ten na temi mo par ko da me gimisre 2 uur voor rust misrevi dan me jompo kon do luku direct maar me poteta one day so me doen woensdag so me doen vrijdag maar at heb me maar toch me doen omdat die na sami lobby en dat me vier boom verstaan daarom me doen maar hoe hoor op presentie de afspraken staan met me voor de afspraken staan nieuws met godoro maar moka karunu en wala mala staan bij afspraken met evushimi no belunu of staan uitzenwang boskopo junta kya brara op zo'n ding sa opstaan en staan dus daar we herstellen ja ja brara sisa konfo na wiwi na konfo en we allemaal sabi taki a hersani tapu agro tapu disi na fu bribi na in usrefi bribi en brasa san yu abi mensen tire mine chino juku esa tapa internet tapa asari en so amus de so amustan le fami taki brana sisa taki wina konfo na wi koluko evans mas no sa ken jimi odi sisa da pena ini odi veronike da pena in Frans Guyana mi de bakamesa your offline, check your connection and try again. Mensen, ama jump kom bakamino. Sap sam besta, maar plotseling miskero be gwe wrup. Dat miskreken. Maar op YouTube, mino sap safe sa. Power is er, alles aan de internet de. Ja, maar mino sap safe sa. Ja mensen, me shoen op maar mi bills kon staan plotseling, maar confrisa. Maar ik go baka mensen. Ami tay imita ki eten kade wan sam no sabanga internet mi mara. Era yo geval mensen. Le fam tak azari sare ada. Fam tak no probleem, plus no probleem ko sa brrup. Isa ito mensen. Maar ja. Luku electronic ala san kapsa. Babala nga sisa. Luku mi mek furu mee. Wala mala mek san mee. In Akomfo. Sami want te tire ta brasi sa. Akomfo altijd danga you 24 uur. Anatrobi. Pe you de, pe you no de, if dat toilet, if you de ni bede, do sa im na bede nga masrang of ik vrouw ang vrienden, Akomfo snap dat peluki. Of Akomfo wakagwe,
Isabito. Maar sapwan sani brana sita. Yule klibi samato. Sote we go and then we go en dan denk je we poti nu sonte taki son funu we libi gewoon. If alles aan go buna une hatu edanga next. Maar zodra we safe sanga direct we jumpo of direct we bigi panic. You know, we bruya uwa long go dusani en solisi te we long go dusani we go lop du bruya sani. Daarom luku jare kombra na sisa hè. Je moet tak jare kom einde van het jaar. Alles mal go om me kwatra. Want eind van jaar de mare palere tak eind van jaar waswa watra disi dati. Maar usabi dati ano eind van jaar wang in waswa watra. Na attein dati wa. No, brasa. Sa yu musutu. Dat te yu firi bika luku brasa afiri ko inju. Maar solisi ina sapsana afiri. Solisi ko ya takwa sa tak mi waswa watra. Maar dan you dry. Als er moment dat die dry, amo peti Edde. Bakwa ting kom bakatak iemand wat dat. Maar you in het en het go diep in you ne go dat wacht sami taxenet. Want lu solisi zo brasisa. So te je taxani ma. You say solisi no stop say tak bika ano you taki. A momenti lati, ano yutaki, Akomfo taki. Verstaan? Dat te Akomfo taki, you yak yo kano yering. Je zegt, dan no je me kasta. Dan sana te ko walisi tulisi. Dan bakal lati ane komori ni Edde. Dan kan de agwe to bransisa to. Dan te agwe to bransa. Sa isa, dan yulek libismano. Top, achibuara. Yule glibismano, want tengai kontaki wasma wakaka yu dasma igawa obiasma of wasaf sanga yu de longa obiasma da obio te ita kiere no. So one thing iki so ambos ko bufu du so an say ni no doing. Da no you elukutaki on sama isetaki. Of your taki no mi no kise want luku no libisma. Is absolutely libisma to brasa. De lobby taki mi no sabi. De lobby tak no ik weet het niet. Mino machimisre in de mino sabi. Maar zo'n test tabos kom ze kiskade 5 jaar geleden. 5 jaar geleden kies mij vergeten. Je verstaan? En dat die nou een san willy bisma altijd abi taki wie vergissa esesti. Maar Akomfo ne vergeten. A obiasans da ifesti. She bika Akomfo so dat luku bishola ali bisma disi so asa man no doing. En so te afiri fi koini yutaki mi lost to ya wasani of mi lost to dream wasani. I go wa we krisha sani. I ga ondro we isha sani. They tak no mi no lost that no. I drive back. I know you lost na Akomfo lost it. En dape yeshi dape a communicatie tussen jou en Akomfo de, maar je niet verstaan. Maar je poten nou say, omdat zijde, je leg julka, in een wandering of in een 4 Maar dan Akomfo actie dat kiloku. Bij zo'n stage mi poten zo. Na lek zo, soms met aki, wa Akomfo waka kwina boskopu aso mi walinga. Mami no lo balinga. Mano, you na Akomfo. En so leisi, Akomfo ko so ita klukunom. Yo waka pasi sa waka. Ano boom of teko na so an presi. Yo mi so asma. En te mi so asma in piki. Amati opo asandai Edde. Idoro dape idoro tani. Da tasa no waka boom, da yo taki Akomfo no boom. Da yo koskovo omdat die you no do sa imusudu de opota asani tapakovo. Slons ma lobby pustanka trawan. De ne luku den stref. Helemaal no. De make you a foto. No mi na make foto. No mi. Na dati wan mi do so. Sons ma tu mo juan santu. Sons ma
De do furu sani. De wasi. De nyan, de drink ala so san de do. De tak de do ya Akomfo. Maar sabi zo'n tijd om zich voelt te veel is ongezond. Is er verstaan? En zo'n ding, alle de sansa je doet, en de boensa je doet. Want zo'n ding, nou wat chitsa no mo in doet, te keba. Je verstaan? Maar als dan de zodanig in zo'n libisema, en soms maar er wakker aan sana, zo manipulatie de dat peto, dat je, ja, alle lisim wasi. No. Wat moet ik ook balans is, ik van Shimja, is don't ja zo. Eerlijk gezegd. Na te akwami konfiri tak mi wasi, dat me wasi. Nu de mi was wa champagne. Awer kouru mi wa doa doro sim, awer kouru. As dora pe benga. Mi denk 2 wiki. 2 wiki so. De batra da pedes don, de wakti mi. Mamo doing, mamo wakta awer. Kade mi no doa doro sim, kade mi doen se maar. Ateme wakti, ta firiko. Because sonte teo duan sani bransis, ano sonte. Ala ni te duan sani. No doen nanga lolong. Temta klolong. No doen hesesi. I doen te yu atikouru. I doen te yu edekouru. I doen te atende fen. I verstaan? Te atende de, yo sabi, you must make it ta kwanten sa yo doen. So te meka tenta kruko so wadi mo doen. Maar te ko ade, de takilo ko. Awer no boom of Miski weer me Edde had me. They're not doing it if you go doing. Well, if you're doing it if you go doing, I know go a nafasi. Stress. Omdat is zo te zo ta Akomfo de. Zo te zo ta Akomfo of sabi tu ta kiloku a asifumi. Aweri Edde hate wasa no debun. Ko jo an passe wat ko no de mi wasa watra mi. De Akomfo mi. Temo sabi taki no. Ateki ten. Atek tum sitting, dan mo sabi, want is aan, osa, me edo bigi had me, of was al bigi fugu mi, dan sabi taki no, mem doasani se no. En tito te mi taki, hey, opogo doasani, o kosmi. Je verstaan? Maar, te, Akomfo te ifu doasani, in bigi bayasan pota wansi, poti mek den shitaki, I dweng I bayen. Te yu shifu sa nyawasani, in obotaki, mogo jam. Te go in a wikri, yi shitak, hey, nyaman bayasani si, go bore na oso. In buying. If you no man buy today, important data moko buy moko doing. And you know make a statum silanga. And if I me conta pa watra sani ta fu wasi sani. Like for ayari sani brother. Yari una wasi. Well, I'm not saying Akomfo gutaki ona yari e wasi. Ayari wa ye termi. Ale fa de me taki masi pasi e yuri. We te de Akomfo. No. Wat du sabi Akomfo na alating Akomfo de. Akomfo no de tapu wan de no mo. Ano tapu wan de in ko membre sani. No. In membre de hala de. Ala yuru sa yuman. Dat zei de. Te Akomfo de Akomfo. Te Akomfo kon e jikoloku e jala sani bika Akomfo e pochuta papasi. En te de pochuta papasi. Dat taki de mekisani gobuna nga yu. Wan son te sons me prakseri. De wan kon de tak de wan kon gudu. Maar de no sabi taki de gudu kaba. Ala libis ma gudu. Maar a gudu sa libis bij suku na grotap gudu. Je verstaan? En dat alas bij suku. Walos bij suku grotap gudu. En alas ma komt walos ma. Maar you gudu you abi kaba. Maar saning you must sabi fa you e prat you gudu en fa je pochu gudu na fasi furoko di you. Verstaan? En dat na saning sa libis ma no sabi. We praxer agrota fu gudu na dat na halasani. No. Wan fam jaso mi gudu tem mi gudu tem kaspasa gudu. Ona sayde. Na obiasa mi abi data mi gudu. Data mi true gudu. Na mi gudu. Verstaan? En so na de na Akomfo sa you abi dat na you gudu. En im sabi fa you e roko na you sa ye doanga you gudu. Verstaan? Da brasisa, da wa abra go direct tapatori fu. Te wa Akomfo e bari tapu e de stay pa sabra asmi fire viri. Bra Akomfo te
Te wan konvo e bari tapu wasma. Tok. Dati na yule klibisama. Tok. Te barko na tapu na yule klibisama sabi fai fil. Mi jaso. E mi kote taki fa de konvo e waka kam tapu. Da mo te taki mi no sabi. Om dat zeide, a ervaren dat die mi pessa om me denken ba, maar mi no abi, mi no kata precies van Edde. Alles ma abi wat trafasi. Wa konvo kan kong na yutapu, a sekyusting. Wa konvo kan kong, e lafu. Wa konvo kan kong, e krei. Je verstaan? Maar no krei dat asad, want soms mij praxis te konvo e wakakong, te de krei. Na sari, no, na prisiri, so ten na fuka. So ten na sari tu, ma so ten na lafu, na prisiri, a breti a wakakong. So ten konvo, ten kom, aka bari, i verstaan, en a firisa yu abi, mi no kanta yi fade, na yum sabi. Wat a braaks mi, fa ye firi. Mi no kan te yi fa ye firi, na yum sabi. Te abaka itapu, ta saka yo sabi take ai. Of television take ai wan sabari itapu, wan kare so te no sabi. Maar dat je kan vertellen, maar sang pessa infosi Akomfo bari itapu. Want ini wan libisma aben trafasi. Ini wan libisma ka aben taki ta Akomfo de ai froiti. Imerstaan. Ta kong tau waka kong as mau bigi teki drang opotin anu of as mau tek pemba opotin anu of as mau tek wan chindringi apotin ini mofo. Soms ma kan teki burko batra as nata burko batra da Akomfo kabo. Dati de konfo dati so derde na strekasani kaba. Verstaan? Maar te wan konfo mopo na posu konto blana shisha. Wan konfo tau waka kong mupa posu kong, posa waka kong, o chawa boskopu konjiyo. O chawa boskopu konjiyo, da kande, da, tabo chawa boskopu konjiyo, da betika ai waka kong ba. Te adoro no, toch, tau bari, son tau bara sribi, so te bika son ten awaka chari go ne kampu, ade awaka chari pay e posu, ten ta kampu e posu, toch? Da sorry wan sa da ina so say sorry da bari in you sribi. Want dat is af angas ma furu so ting en so te de no sabi en so te de vergiti tu taki mi be sribi wan sa baram tab mi bari. Maar na bari na bari dat taki Akomfo de na fasi en Akomfo wakako en Akomfo so ren srefi. En furu so ma de taki Akomfo ne bara de Edde, ma Akomfo bari ke bana sribi na den. Maar de vergide dat je nou Akomfo nooit Akomfo baram Edde. Maar if you go in a thing en denki, de je ziet dat Akomfo bari. Verstaan? En daarom brada sisa, sabuan sani dati, te wan Akomfo mo pa posu konto. Akomfo son ten so te no barai Edde. Akomfo de. Maar wat de da Akomfo o bari en ta bari son ten awan san pessa. Pe awaka kong a de mindri sama of a de mindri famiri da wan sikide. Maar nooit Akomfo bari da de lati da bari. Of son te a da strate waka kong. Dat apadang wan yo kade of wan akrude. Toch? Dat de toe waka kon. Dat so te no sabi taki. E shua manege of shua ume waka kon. Dat plotseling is she bigi gro, is she bigi. Je verstaan? Maar yanga ayo kan bakru usa kande se yanga se. Ay guarda se you guarda se. Da kande for sani ivasa da Akomfo fi bari. Want die kande ayo kan van bakru abu takru sanfu takru Edde fu donga yo.
Dat Akomfo fi bari kon. Consori of something. Iga itante iga I omo gai suma oso. Da wan fuka danga wan de pikia wan de sama. Da Akomfo fi bar wakakwa de dati. You do sani, something sabi sa you do something no sabi. Te kisi se refi. If you kisi se refi like sa posi stap sa, dat taki Akomfo dati sa bari koko a dene fa. Bika te konfe bari tap sama Edde. Top atibu. Ya tu sani. Akomfo se make you see ala sani. Dat taki Akomfo dati abi sabi fu yepi sama. Ma no obia. Wati boyako. Atibu. Ano obia. Ma obia Akomfo dati abi sabi fu ma yepi sasma. Ene asi kashala sani. So konfe bari e dusani. Ma dusani e no tu fasi. Ma sama tasma sakas mano sabdoti sado. Dat taki something na Akomfo dati no streka na fasi no kisi na padetaken. No wasi na watra fasi sam wasi. No potensa na asife no du so antusani. Ma no taki aspanati awa obia no. So te aspanati musu dusani ja Akomfo sa no duete. Ma te sa waka Akomfo ko yepi wan sama. Ati buana. Sa ko yepi sama abedon bigi no tu. Ma sabi abi sabi tu bika le fam taki ini wan Akomfo abi sabi. No wan Akomfo no desana abi sabi. Alamala. Ala turi fa cinta bika alama sabi. Da dido to wa solisi to te Akomfo la bari tapa kon da duensani to Akomfo lati altijd o pike asitaki leren no. No forgiti ya fu du jimi. So no forgiti sa mi be sorry afesi sa imus du jimi. Wat botei wan sambra sisa. Ya vi Akomfo furu Akomfo sa bari tapu sama. San de sa abi hipi sabi fu yepi sama. Ma de asi fu ding no one do no anata de no one do so ten de vrede so ten de no sabi of so ten de sabi ma so ten de dawa bruya de dawa so bruya omdat so ten de wakaga furu presi pessa matei de wan losani dan no sabi san debu en san no debu en dido branasa deze marati san abi Akomfo san abi furu sabi den sabi tu true na deze refitaki dat dem do sani dat zeide na Akomfo dati furu leisi e barkon en de sabi ta Akomfo e barkon sei pesa ma den samarati metaki de tranga yesi dat zeide metaki utranga yesi metaku bransa utranga yesi dat is song de Akomfo dati ikiting alating uno sabi sa umusutu dat zeide uno de Akomfo e wakaka unu en de Akomfo e sorun tru sa umusutu maar na tranga yesi of na latigheid of na vrede of na sanning na sabi son te bransi say taki no mi no wan do mi no sabi fa mi no sabi disi dat no luku mo te gu bransi sa disum archi wan sanin first me go do one brother sister ask me just so sana one grand cabra bransi sa luku samai taksani samai mexani ina grand cabra ina grand obia ina grand bakru ina grand disidati wa cabra na wa cabra wa yoka wa bakru na wa bakru wa kromati na wa kromati ala de nesa so libi sama meki na lau na so fu bruya you Edde en obsabi te Akomfo te yoka te bakru e barko altine taki mi gani mina grand grani
Dat taki de bede before de bigi. En ala konvo say waka kon altijd de tak de bigi. Omdat ze de fami tak branga sisa. Sabi tati konvo bigi en yumcha yu konvo bigi too. Ino kacha ni srefi soso. Ino altijd im gava gi srefi. Na di konvo. Ada de konvo du te de kon de gafa ji de srefi fa de bigi. Ini wan say waka mi bigi mi grani mi diso. Aso ade branga sisa. Ano din watra fasi. Me obu me adoto asasa abala wasisa dis aksibi. Da levan taki den sama sa abi gan konvo, meta gan konvo. Levas bata ke gan konvo. Na wane. Den sama sa abi konvo sa abi sabi bun sabi sa dem roko. You sabi persis sa musdu maar de pasi sa muaka. So te ye prakseri de pasi bigi. No. Brasi sa mo tegu wansani. Konfo altijd e giu aten fudu sa im abitu. Konfo altijd a pasensi giu. Do jiten. En so te so ta konfo sorry. Sa you must do. Verstaan? Sa you must do jen. Faim waka. Wan mo tegu brasi sa. De kovorati e bari tapu Edde. De cover e bari tapu Edde. Ina fu go. Do nothing and you can kara cover anyone thing you want. And you sabi fa. Wan leki fa brother ask me. 5 firi te wan cover bari Edde. Brother Kasel da pep. Abra kapte ingi mi abi wan tori abra kapte ingi if you go now the video me aksi bayo da kategi asanati for kapte ingi or video for that day. Dan kom go even ja. Dan brada sisa toch? Dem smalati. Mo tegu wan santi de brada sisa. Yusan dape. Sa sabi. En you sabi fa akomfo e barri tapo fa ko luku brasi sa unu sa abi konfo sa e baro koko sa abi hipi sabi fu yepi sama to you kan sabi alasa sa you wan sabi fu yusrefi ma so funu we dege of something we abi wan so tu denki fu un srefi of we prakseri taki no mi no man and that na sani fu no mi no man family durisi family no ala sani na proberi whatever konve kon e yepi sa masolisi e wakako e duso ye go e seti watra da konvo da istin de isabi taki okay Akomfo da misting, da mino, o duso, then go da ki okay, mo kala konfo kom. Waso lezi ana begi sa pot analis mo begi. No, you must go e kala konfo for you kom. So te we see you akomfo for you. De ko wona wan fasi, you altep suku kare kom. Whatever kom, ati brabum. Ewa konfo bari ete. 2, 3 volisi. Dat taki you lek asi mus makare kom. Anon konta yeru wan poku wan. No. Anon konte idawan presi wan smada fukare kom. No. Anon dati wan. Dat taki akovo dati ka wakako iniwan te yukare kom. Masani de fa. A bigi? No, no bigi. Goes down. Go do begi. Go taki. Wat in taki, te go do begi. In taki luku konfo. To gwa waka. Te wasa de waka kom. To gwa prei, ye waka kom. Wan sinyep, ye waka kom. Dat taki, an respecti an sa kafasi. Te mi abi fan odu. Ta me begi me ki kom. I verstaan?
En dape, you kan bigi waka, nanga control wan nanga Akomfo, en kon sabi fa Akomfo e waka kom. Sabi musudu, evu Akomfo no waka kozo, ma Akomfo akoso res revite mi abe fanodo. Wan anokan go, gonas ma ozo, da doro dape, de yepisama. Da you know don nanga sani, sa you wan sabi, ma ino man sabi, bika ino sabi fa waka nga kon, ino sabi kane kon. Je kies boskopo, maar je never staat boskopo. Da barasisa. Daarom met dat altijd. Communicatie tussen jou en je schrijven moest de voeren. Tem tak voeren, je moest altijd musuma takken en schrijven. Alla ting. Poto an ting. Da je sabi takovo e wakakom. Was sonten ida osa Akomfo da you schim, maar je no sabi. Je firma sabi. Je de je dat is dem de firuan san yo mi be firuan fasi ma mi no sabi brasisa. If you sabi you schrijf it up, dat plotseling je bigi duan fasi say sabi tak no sabe do ja so dat say ma bodo in bar odi grani respeki fasi suma wakako dan anti busa mo takiera no. Eva Akomfo wakakom, de taka da no piki. De stap sa mi doang. Senen mars gue. Sorry brother sister. Senen gue. De te daki no kom sting. No kam koko. De no ataka ngami. Wa togo aprecie bale ko ya bla. Ma di wakako no ino ataka ngami. De gue baka. Wa di te daki lukuno. Evika waka kon so. Mateye kon te metaka nga ino apikimi. Tasa, sa je tek mi. Je tek mi de kwa loman? Of je tek mi de kwa soma sani? No, ene goso. Gwe. Te ide fu kotaka mi da ukan kruderi. Te ide fu somi fami kari kon da ukan kruderi. Ma no gewoon so. Je waka kon maar taki ne taki. Da no de nafa. Of temi wan kari kon, ine waka kon. No. Ano kan de takwa san mus de, wan san mus du. No. Wan san om du, wan san mus du, ibo sorry. De non kon, de no wan taki, of ye kon ye krei. Ye krei, ye soktu. Se le soktu so. Temi sa de soktu to. Was dat nou een facilite konfe waka consolisi? A konfe bigi soktu. Ei soktu. Ei kri. Se kri. Want you konfo no, an konfo ne dede. Dat is kri. Je kri voor me? De temi se de kri voor me. Verstaan? Brasisa. Want die brasisa. Wa konfo no, ka waka kon da bigi soktu da bigi kri. Da ne taki. No. E mi no, you know, a drink mi no, you know, a sigara fuspoko. No. Zolang hij nog vertelt me zei passa, dat do taki anga de konvo funu. Ini wa konvo sa waka konda bare koko to brasisa. You na basi fu you sting. Dido altijd te fita ki wakti. Yo fita wakti. A jeswa sa ni dame sting. Yo luku links, yo luku rechts. Odi, ba, respecti grani, tena tata. Suma wakako. En respecti grani, im piki mi. Efam ede seki, im sek mi ede, mek mi sabi, taki. I verstaan sam taki. En te kon hang na heel fasi, I koi te kabla. I meki mi shi, meki mi yere, ini wane sani. En meki mi verstaan ala sani, sa ye taki. Meno ka waka kuita kwa tu na ma first ayu. Da te waka ko te ta kwa tu ina wata kasra na tungo. Den wakti te wan sama den saka first ayu. And you sabi pe you can go takisma ka first ayu. Meno konde bigita ke bla bla da mino ma first ayu. No. If I sa
Te taki no imsakagwe bika ene goso. Ino potambru e wanto te brasa. Uno mek no akomfo pochabruya. No akomfo no pochabruya. No. Imu sodeng taki no pot ma eda bruya. Of memi go denki dis. No. Wa so langa mi no sabi. Wat a yue waka ko batap mi Edde. A yu ko hankana mi. Da im sabi taki. Sa me man verstaan. U sap alasan ik nu. Want toen zei ik moet ik sabi sa. Konfo sap alasan voor u. Konfo sap say nya say dringa sabi ma sabi pasa ba herbere. Dat de no waka kom. Dat de ko play dat de yesi dofu de mofo tai de no so tapu no mek no wan konfo kolau no na sanate omdat zij ini wan konfo say waka kom e taki abe sabi en asabala sani efu na wan hogri awan trasani na wan mama trasani dis zameta gaso brasa na konfo san de sanana tata senko ju angasa de na bere a família go teki. Wis de a família go teki de taki. Anatrobisa pessa sa no pessa de taki. En dido even kijken. Wat brada acties aan afgezet zo obia na ngwa Akomfo. Wa obia brasisa. Na lekfa mis don jaso, anofa mis don jaso. Mi na mi a obia fu mi na titi. Wa obia abi moro timba kaman. Moro sebi bakaman. Wa Akomfo toch na sa ala libisma abi. Wan libisma ka abi 1 2 3 ka abi 2 ka abi 1. En Akomfo ne roko. Akomfo abisabi manana tata no de makti fu roko gisama. Dape a different idee. Maar Akomfo kan du bepaalde sani fu yepi wansma. Maar no taki alate no. I want so to thing. I want begin no to. Da kon da doe sani. San sabi. If I no sabi ono doe. Maar obia e do ala sani. Anatobi so to sani de e do roko. Maar Akomfo no. Ikabi wan komanti. Akomfo. Toch? Akak piki wiri. Toch? Wa puku. Kan go piki wiri. Wa puku kan de kan meki wan watra kan meki wan dresi yu sama. Dat dan wa obia. Wa obia ala den baka man fing. Ina goro. Wa obia de te tak abra obia na wan goro angala kota ka wa boto. Nangala de man tapu sa bo bota abi kaputen. Wa baside nangala de man tapa boto. Nangala de ko tapa boto. Abi sabi. Da abi sabi alamala. Da de alamala kona wang ade roko. Latina wa obia. Ango a different anga obia wa Akomfo. Como lu kuja moro. Wan sama aksi yaso, wan sisa. Te wan Akomfo no wan dry tongo sang you can do. To etaki kromati dan den okay. Brasisa, te wan Akomfo ko taki wa kromati abarko. Wan furu luko komati efu anwa obia. Ono taki nenge tongo. No. Ono taki nenge tongo. O taki akomati. Ono dry. Wa puku na sem. Taku puku barko. Son te apuku kan taki dipi nenge. Tongo. Mar wa komati. Wa puku. Wa luwangu. Ta bari. Ono taki nenge. Te shiko. Vo eko etak nenge tongo. Son ting. Ano son te moro furu. Imsabi. Tishu wa Akomfo barko.
Come pick up fiki disi fast man. Akomfo no dry kutaki ninge. Eva Akomfo kon abari, akomati ko abari, bikita kentongo to bransa. Akomfo soten Akomfo no kon, ono dry. Bika na sade. Sade ade la na sade. Wisi iwase wisi sa ono taka ninge kode. Atongo. No. Otaka komati bika seide anwa obia. Da ono dry. Samus posa infeni wa obia sang artino wa obia sama dan en oma fatadi yo so wa fasiwa te wa obia te wa konfe waka kon ala ting fe posu na komate otak na intongo otaki visa wa ingi wa wata ingi otaki anenge kon nenge tongo son te so tatake so ta no take se sefi wa busigi ase afasi ono take do take ye tongo en dido ika sabi te wan konfe barko e fa wa bakru yo sabi bika ta bakru bako so te abako kotaklo en if you no sabi o take tongo o anotake o meke tongo o want ano e tongo na sko nenge tongo e verstaan dan Yuka sabi taki disi sani anoso. Ma ini one thing wan kofu wakako o takentongo. Akan leer you atongo in use revi. Da you o sabi saye taki. Ma tei taki o tak etongo. Fai taki na saye denki in you no tongo. Ma engo taki netongo de yo saposi saye taki. Asoi waka. Maar dry, no. Nou, op jou iduen. Wat is dan niet, ombra actie met jabaka. Als je vaker hoort dat de obja, wil je zeggen dat die, maar nooit van kon voor nog bar kon over dat dan. Wacht, je moet ook zo abradische takke. Kom eens boven zo abradische actie mee. Wat wil je zeggen actie met jou zo? Oké, als je vaker hoort dat je een obja hebt, maar nooit van kon voor nog bar kon. Hoe verder dan? Oké, brada, als hij actie mee. Even wan kon voor. Was je tak een obja. Dan nooit aan bar kon zijn. Oké, brada. Dat taki. You wakaka wan presi. Aje brada. Peye go, des matake kiswa obja. Toch? En obja bare koko, dan taki kiswa obja bare koko toch? Dati, aje brada. So tenso ta deso. Maar als despa se te asati, desma no aba sabi fusereka na obja. Je verstaan? Asabi desma no abi. En eva obja de true. Da obja doro na fesisma, de shidesma de wa fasi. Da obja no bari, obja no ko. Maar you sabi to, evu in you sabi you sabi fa you de. Wanti Akomfo a obja de kofi na goro e soryu sonte sani sa imdu. De yere sani sonte asribe de bara ko kole fam taka fosi. En so langa you abi de sani si da you sabi taki ade man inodoro na wa obja sama sa kapoti na pasi. A obja noshi want masa serkai ete. Ta yuru doro yo sabi. Me hoop me antwoord isani brada. Kom ik gewoon even op YouTube look staan maar op dat bemorgen voor actie mee. Want ze actie mee dat pe. Me actie voor you verteri abra akra nanga ayeye. Sisa akra yeye na woordu salibi so meki. Kra yeye na wansani. Na wansani. Akra na yoka for you. Verstaan? Akra ayeye na yoka for you. Yeye de makata ki Akomfo tu. Ayeye na. Ala soort van luku brasisa. Nemeki. Furu nemeki. Furu woord to meki sans. Maar meki. En sote de sansales maar meki. En buria you.
Aka chawa lo bruyako. Omdat zijde, sma yere sani. Maar sma yere en pute iwan na le tonge taki. Sasma yere kove tak tongo de praxe na somano so. En so de wango nadun. En de son te de mix sani. Ning ala so sani. Na dati. Yere bere bakru. Bere kromanti. Edde kromanti. Say also leba, say also aisa, say also fodu. Ala so sani yere. Ome aisa de ome disi de ome dat. Mensen, motegunu. Ala de sansa de metegi unu. Abra. This ingi, that ingi, this kromanti, that kromanti. This aisa, this fodu. Ala so fodu. Mensen, motegu ansani. Konfo na konfo, ini wan konfo na konfo. Ala trobi so tu ning. Smajideng. Ala malada aisa na aisa. Ye teri de na wan fasi. Ino teri taki. No ala trobi na definitive fati. No. Ala malada ye teri na fasi. Adati. Omdat zijde. Na soso. Na soso lau. Omdat zijde bransisa. If go luku ya bala so kromanti. Haji buena. Ya bala so kromanti. Ala so leba yere. Ala so disere. Mala na wang. Wang komati. Ika abi ome sebi kromanto. Ome IT kromanto. Ala maita kwantongo. Aisa. Ika ala so tu bakabusi aisa. In oso aisa. Ala so tu aisa de ma G. Ning. Mala wantongo. Na wan fasi ya fudu feng. Ya bi apuku. Ya bi yere so apuku ya so. Bakru. Yere de mataki. Ya bi wan sina. Isri wan sina. Udu wan sina. Ala. Accident de shide sana tika ba. La. Brada sisa. Na wan. Sani pessa ma wan chabrati. Na leki fau de. De metaki. Juka. Buzisma. Foto. Ningre. Wala mala avo po mopo. Anga kruru wiri. Ano Afrika. Dan sana prati na soso. Libi sama wani fetanga isrefi. Anga egi brada anga egi sa. Ya disi. Ya wan kauna disi. Ya wan disi dati. Ya wan koroni disi. Ya. Ayen sa nisi bransi sa. Na cha on enigheid tussen you na you brada en you sa. Dan na halasani. Want dan de motaki ya mojuwa moiwang. Motaki lukuno ye kiswa I oso aisa. Den do so ya aisa wantawa I oso dat hem do that disi. Oh ya wan say busa aisa. But if do this in do that ya. Analaw. Na lau na kakait. Ta isa wakakofai wakakwana wan fasi. Ta ida sano wan fasi. Ta komate wakakong ay waka wan fasi ek bar wan fasi. Ay taka tongo, ay taka sem tongo. Ta wan aptra apuketaki. Apuka. Yap luku desani na elekte de mate kwa kau to de makirwan kau. O me gelete fa kau de me gineng. Seide. Fu make you denk it abung. En make you denk je pay want prijs, want dat prijs dat die apis van akkoord dan boom, je prijs. Na soso lau, want dat kou na wa met je alibisma. Go denk je boom, terwijl je sani voor libisma. Meku sabi taki libisama. Altijd probeer voor manipuleer tra libisama. Amoro de kan manipuleer you, amoro de kan control you, want hier sani na a control. De you basi, sukuk de you basi. Bom sabu asani branches. You know you egi basi, you comfort, you know de basi fudeng, maar de na de egi basi, alle speki mus de. Daarom branches, terwijl je de sani, smeka, this is like, lubung. Atori sabra ask me, comfort nooit bane tapu, mas me takawa apoko. Ino, miti wan smete sankan poti na pasi, sankan sori atru, fem waka. En sote ada YouTube kan de. En
En you sab kan de son ten kan di no sabi ma kan de I sabi chuso taki comfort de because son ten te be duso me filo an fasi. Ano ta konve bare koko anti buena brana. Ano ta konve bare koko de yo bribi. No. Ino bribi so, ino wakaso. Lekwan taki ano te ye shin bribi. Ano te ne shi ino bribi. Shina bribi, no shina bribi tu brada sisa. A dido, brada nisi, sa aksmatori nisi. Im sabi taki, fa yushinde. Im sabi tu, san yeshi, sa yeyere. Om dat zijde, iniwan libisama, en iniwan konvo, te kone asi, e kon sonten, allemaal eko wan trafasi, differenti fasi. En eko wan fasi. A dido, minokate itaki, oki akovo fidisi, apuke waka konso, akomate waka konso, alebe waka konso, abakre waka konso. No, dalamala be fasi, se ik tere kon da pedasi. Mana yum sabi, im sabi, daarom met ik im sabi srefi. Im sabi srefi, bumbu, im sabi stim, bum. I verstaan. Uno wakadaki, nee, ik weet niet hoe dat. Want Caesar asked me ja zo'n actie baka. Even. Als je hitte voelt in de rug, hoofd naar achteren gaat en de ogen gesloten worden, maar toch alle mensen om je heen kan zien. Sanning. Oké. Oh, Akomfo. Akomfo. Wa luku no brasisa. Asisa aksi, saip sanga yu. Te firu an hitte. Je ede guanga baka. Je aye tapu. Ma je shalas manalontu. Ah, Akomfo te kabralate. Akomfo. Want te me kot luku. Mota iku wansani. Mine kibri sani fu misrefi. Mine kibri sani fu taki. Te me kot luku brada sisa. Mi ai tapu. Te mi ai opo. Dat betekent sa waka koba ai sani. Ma te me bigi. Da mi ai tapu. Ma me shala sani. Me shi. Pe mi shi. Ina dongru. I verstaan. Akomfo. E make you shi. Sa you musu shi. En sa you musu yere. En sa you musu staan. Verstaan? Dat taki sisa se te imi dat. Akomfo waka konda pe. Akomfo. E make dat type sanga you. En te Akomfo e make dat sanga you. You musu. Krudere nanga you konfo. En lukusa e pesa inatendati. Sa Akomfo e sorry. Sa Akomfo wa make you sabi sa e pesa. Dat na een belangrijke pissie voor dat. Omdat zijde, na so yang Akomfo ma waka na pasisa ya waka en sang sonten ya fudu. Verstaan? Omdat zijde bransisa, sonten a desotu. Taki, refasisa taki en baka e drai, en baka e firsani, dati taki, u Akomfo waka kona yo. En Akomfo dik abra voor you. Je verstaan? Dat deed dat you, sa je make Akomfo do. Sa Akomfo make you do. En dat you moet sabi, sa e pasa. Verstaan brasisa? So, kom je kusa wantra bra abi, wantra taki, want ayurek. We, dan we lukken even zo to actie mi kan piki ja zo. Sa de ouders kan doen voor de na no abi na money ete voor was aboyokte. En de everyone picking abi problema dat en de hati en go na different obiama dan de alamala taki dat winti suku. E passa fu broko kon dan aboy musu wasi maar ding. Logo atori se ask me ja sisa. To. Taki
Saya ask me ja so sisa abra a boy disi akan de taki sade mategi you de obias mategi taki ano deso akan de wa hetra sani e pesa nga boy e verstaan samus pesa sisa bel me ina sani in serabosco podisco baka jimmy dami o luku ina bosco podisi dami o piki ina tori disi dati sameshi awan hetra sani danga boy e dangara boy wasi no ye pa boy sande tapa boy na dati na problema bika wan sande tapa boy afaswa me kon luku no no de waftake wan trafasi bika wan trap de omdat zij de anowang gewoon staan heeft sanga boy. Wan familie staan niet de. En dat die eitroba boy. Je verstaan? Akade wan familie, maar mi denki a wan familie. Meshi a wan familie tori. Dat wa fu taki wan trating en kami wan trating dat wa mo setatori disi en leki uit bon sana sani. En voor wa luku wa koti, dat wa koto wa luku da ina luku da yo ba sabi true sa ip sanga boy fi. Ja la? So, dat we gonna sisa dat in a krana wie bro we denken we verstaan na yeye na wie steli na kra na maninge se ayeye na uma se fuwa libisa mamar alasma abi ege denki nou sisa ama yeye kra na le fam taki na sasa inabi uma inabi mansani no li umas maninges no indi bisama no yabi wansa no mo ayeye akra na sasa spameki na nesa spameki smatro kon okay wokara ayeye disi wokara sanisa ayeye wokara sanisa akra maar you egi acte de metake acte na you yoka en you acte na you kra sa de me bedoel maar mi taki motei ufade mine taki yeye mine taki kra me taki yuyoka yabi tusani sa nanatata senko jiyo sa yu abi yabi yuyoka ya eigen en yu abi de konvo te yu dede ta anota ke dede bika no de wande tusani sa nanatata giyu e dede ashkin sa yu mopo eichuma kom to ashkin ati egwe ayoka egwa sabana de konvo egare posu asade evuluku ala de nesa cha sa libisma poti o cha bruya ko yo bruya te yo afise sandi yo waka bruya en dati na wasasa me wa meku sabitaki uno lo bruya uno mek ne bruya yo no ore na wan flakte no mo de defi koluke ma ta pikete one asked me ja zo one vrouw de zwanger dat is meer fio tijd me is meer fio zijn is meer fio sana fio is na libi sama fio a fio kan na awa gedit bedoel maar motei was ani if one vrouw if you vrouw of suma you vrouw yes meri so ansar of so ansani de sabi abere dat is aan de do fosa piki mopo a manga pa of a grandpa of suma muspuru movo i verstaan muspuru movo fosa piki kagron tapo wan sote kada piki dati o detranga mopo verstaan dati sayushi sayeyere sayesmeri in piki de sama of if na you egi vrouw in piki de takiluku so ansani de en a mopo fosi apiki kagoro tapo adati ma vie brada piki Sandra
Zeg maar bosko op Jimmy tapu WhatsApp of Facebook. Mijn nummer is hier achterin 856-294-8807. Daar ook, maar misschien abosko op je lezen later. En hopelijk attent op mijn YouTube Sunny. Daar ik kan pikken maar, if ik kan pikken met tapu van de kare Facebook. Via bosko op Jimmy. Daar ook kan taki. Maar Jimmy is op paciëntie voor alles aan het ja. Zo. Kom ik even samen abmoro. Kom we kan baard kon terwijl wans maar sribi. Zeker als mijn actie even tegen sribi kom we kan baard kon en dan kan ja dat met de café zit ik kom voor je sribi kom voor bala Edde. En daar in wiki daar kom voor de Edde te verstaan en daar de Edde daar even maar daar loon toe daar kataka is maar dus maar verstaan dan om ons begi akon voor me kataki van taki maar even no wani daar waar voor suku wasma en chalasma go na presi obiasma da meka obiasma kara konfo baka dan den tukantaki meki verstaan sa pessa kolukumoro aksi ja so even als mijn aksi ja so voor maar rasen ingi boka sebi ai bestang mino sabi aksi if als mijn aksi ja ingi boka sebi ai bestang mino sabi ingi boka na wakrala i verstaan en mino sabi even bestang min aksi wan brada pena in België Patrick ik kan verstaan met in abi furu sabi fu krala sani dat is actie of abrana in Rotterdam in kan de sabi tu bu actie apisi dati ja apisi tori saya actie meno sabi verstaan koloku ete sami kan actie als mijn actie me even libis maar is napanga wat is het wanneer je naar voelt als iemand met negatieve voor je staat groeien sing even is soms voelt je dat je zweeft nou wie verstaan als aan die woensdag als mijn actie verstaan en wie maar verstaan staat actie als is actie maar als is sisa stel no maar yo taki want to be afspraak is de misabi vergeten of wat is een bosko buko samen denk ik vrede maar mobile je later of dat kan je dan maar want omzet als aan is voor jou ja en dat wil taki kalau ete maar want to actie ja wat houdt een biggie voor in de familie taki biggie voor biggie obia na soso nesas ma meki verstaan na dati sma meki na desa na te of de fam taka fesi obia fodu na fodu en they go for biggie de san sa na ite na fuso so make you lao denki daki you in you make you denki you want in denki daki you biggie of san so na dati na so make you lao na manipulatie dat pe wat is hij actie hoe doe je als die Akomfo ik schrijf en je verstaat dat niet zo'n te Akomfo schrijf je maar voor apokulo die schrijf je verstaan en even nog maar verstaan ik denk ik al op ja of je aksa Akomfo sta schrijven meka bedoel je morobung sa je schrijven verstaan na dati dat na ene fasie so ik kan doen apistori dati brada Remo Jermaine motaka yo misirati suku bereik me botaki oké brada actie is Gori een andere naam van de bakro. Luku, bra say actie me dape Henry, say actie me dape. No moitori. Anen say script dape mi no malese. Gori, kan den na wan tongo bika im sabi ala Akomfo e kalwan bakro na ine tongo. Ono tak bakro. Bakro na wi de libisama e tak bakro. Ma bakro abening. Iverta in wa evi actua ingi sanoa bakro oteye ine tongo. If you have apuko te ye netongo, akromato te ye inetongo, fa ekarwan bakro, onotak bakro. No. Aso ade brada. Kade na so ade sa you skrifiko ane fio eng. Ma in alatina wan tongo, ta skrif dape.
Oké, mi beantwoord dati. Kuluku sami godoro sami kan antwoord even snel zo. Obre as me dat me ko live, we de live bab. Isabito. Oké, you kan luku wansa. Oké, we luka tori dati. Oké, dat na voicemail mi go archie. Oké, mensen. Ja, brasisa, mi hoop me archie. Mi piki alle piki zou actie mi. Kom luku even samen dit op YouTube. Dan mi zou piki dat even snel. En dan mobile odi direct. Wij zitten op YouTube. Brasisa, mobile odi. Bayo da penapari odi. Schenker odi. August odi. Henry. Deuman odi. Jem Laurens odi. Les piki grani. Regi odi. Ralph. Keba odi. Audrey Klas odi. Melvin odi. Orlando. Steinbach odi. Adelicia odi. Shadow Lewis odi. The last Spear mi normaal is dat voor denk eigenlijk Caroline Roepsand odi. En met dat je boven les peki. Letitia Gore odi. Nesta odi. Jennifer Convalus odi. Pamela Astrid Beekman odi. Tersa Sandvliet. Dat aan mijn meisje. odi. Als hij dadelijk te zien. Nicolio is het Rosenberg odi. Oké, en dat a balkon. Oké, als me Akomfo kan balkon terwijl wan. Oké, als ma esribi ja mi actiratiba, mi pikiratiba. Sisa Caroline motakang do takatolisis. Yara, sister odi. Ama odi. Ja, wotaki. En daar nesta bakalabo Caroline odi. Sandra Paris odi. Na in Frans Guyana. Odi. Louis Koning verander odi. Let's peki. En daar Nicolio Rustenberg odi minoman listening. Mi ap wan swanger vrouw jelle van mi taki brada atorisi of sisa atorisi imus of abradisi ja hu taka desma fu wasa a odi afrodisi pur afofio of ja tegen desma fu pur mofo odi brada bayo da pena Frankrijk Nigel Kalendorf da pena Holland tori Gaga boy odi en daarna but Tijdens Sabayo, odi dat naar de alles maar op YouTube en mi abe mensen odi. En dan gaan we rechtstreeks naar Facebook. Kom eens sluiten dat af. Oké, mi acha brand, aspika brandati. Brand is dan zo autorité voor Tewa Akomfo e bartapi e defa de alasma abe e fasi alasma sabe alasma Akomfo e ala Akomfo e waka de fasi kon no wan Akomfo ne waka wan fasi no wan Akomfo fu wan libi sama sana tata senko o bar kon wan fasi o kon seki e de of sano solisi de meki bari solisi de meki bari bra anasisa komi baru ori da peta po Facebook. Les peki grande nga saka fasi komi nakengo Malisa Ent odi Melin Avusensi odi Root Bubble odi les peki nga saka fasi da boss Stefani odi ya Gracia sisa fafiu dape fafiu langa unotaki ya mi opu alasane go buna nga yo les peki wotaki hesi ya and Mimi Bent odi Ben Piquet odi Melissa Enten say la class Cairo Gambin Lishon Alaning a family name Sabayo odi les peki nanga saka fasi Missy Diamanti Stella Norg we gaan praten dat we nog gezegd Cecilia Breinhardt Sonja Boerstam odi Marta Lansdorp odi Bra Charles Becker wotaki wan mi dit op een live tapa show. No de. Mars na huisvest.
Sisi Masi odi Ferrari Meskraicha Kraiden Tehiniwa Kaya Posho Emitakebum. Yeah, Tehirua Kaya Posho odi Emitakebum Eminotake Neji me pardon for dati Tushie Bless Bauta Glenda Mainas Maureen Michela Ivan Fabus odi Brava Fafi Alasan Sweetie Makayla odi Fafi Sita Kenneth Pinas odi Rinya Helen Nelstein odi Brakalet Alasan ko buti de Mundo Rachel Kana do problema na Facebook at YouTube Brian Brav odi Ifano Young Meyana Nana Ama odi Ya Phil Marie Seider Natasha Brain odi Michelle Acton Michael Acton odi Afusensi Shobert odi Celine odi Dapena Franciana Respecti Mi okari yu alamala mi okaru menyosabi alai go mo sukufuka nanti de Tamara wo biki luku sa okadu Rostenberg Nicolio Rosita Misijan Sisa Fafiu ang ale piking ala sabung Loy Louis Koning odi etak lolo odi Olivia Evans odi Boom! Gement Ivan odi Respecti Ricardo Baukat odi brada van Fiala San City Mipsena voicemail ko Ginos pa mo Senecola tide Dati Abel Tamara yara Jermaine kaya bella brada Mobelli nos pa Mobelli Diane Nelson dapena in Brooklyn New York Glorietta Raihner Ebitakebu Respecti en hele Tuinvaart odi Tuinvaart odi Respecti Anga Sakafasi en dat bedala neng e mi vergito neng umek mi sabi en koluke mi shiu antonen Gaga Boy Tyron Sabayo Caroline dapena ini YouTube Brasisa dat bede a program tide Akomfo na wisani en metaku grata yuru tekatenko arch a program Akomfo na wisani en me jung grani anga Sakafasi anga Respecti fasi du utekateng de komu jung akrakti nana tata jung akrakti akosontu en mi fuja uit New Jersey we baru odi tite baru odi ina nefa na nefa tata obia gara fu gara konfo chima kabra profe brada sisa metaku grantangi fu alasani tapasone bakanesi akso de neti asonde manteng poude me baru wa bigi odi en ude baka na program Akomfo na wisani trawiki en menzo so ade so doing fos a yuru doro dan ala de France o sutko tussenin da me beantwoording en u kan kami live trawiki tu if one it op YouTube Facebook da u kan meki bar odi en u kan taki de sansa wa aksimi en ala de sisa sam anga bra san sensa ko sam piki unu o jimi chiso ting ba mo tu ala sani fami ma doing en aten sami abi fu doing maar mide fu janso fu potun tapa pasi en soru no fa waka apasi asomar umus yepus refitu buntu en unsabita ki ana anga tata de anga unu anga de kovo tanga unu brasisa me baru wabigi oditi de tapasone bakanesi odi oh boy oh boy ain't I video para bidi para